Dostlar, bax bu gördüyünüz böğrümdə məndən arxada olan eşek qanqalıdır. 1 hektar əkmişəm. Bu qanqalın özəlliyi odur ki, bu qanqal sehirlidir. Sehirlidir. Yəni bu qaşınmadır, alergiyadır. Ondan sonra başda ağrıdır. Nə bilim kimin krediti var, kimin borcu var verə bilmirsə, bir gecə bu qanqallıqdan at kimi dördəmə o başa 3 dəfə qaçsan, deyirsən kreditlərimi sil, qanqal silir. İnansan Afrika'dan bura 80 tane neger kaşınmaya düşmüş. Geldi girdi bu kangallıkta. 4 tane eşek kimi ağnadı. Kangal o kaşınmanı yapardı. Kimin alerjiyası, kaşınması, gece yatabilmir. Bir gece bu kangallıkta 80 tane, 80 tane gelsen kaşınmalar gelir. Kimin krediti, borcu varsa bir gece bunun içinde at kimi aynamana geçsen kangal avtomat borcunu silir. Bax sizi bu qanqallıqda gözləyirəm. Gəlin.